Ahakuze kiro ky'eminyeto habwa district ya Rwampara mu mwaka gw'2021 hakabaho kushonda sente ezabire zigenderire kwombeka youth center habwa eminyeto ya district ya Rwampara ezakwasibwa mu nyishengero kaza habwa district egi kandi ekizire kikaretaho kugamba obuhama obwe bamwe Abeebembezi b'eminyeto barikwenda ngu bazebikire kandi nangwa kyabasika bazikore mu youth sako etari youth center. Kumanya hizi tutakatamu politics aho kuri senta hizi zero mutuzima kandi nozine na utashiriki munyine ozine tashiriki kurekana yenda mu ekintu okuyakobana yenda kitamu kandi tuwe no kutwenda mu kitamu kimwe nuko cyagerageza zimaze obweburingwa so ikintu kikuturaho icuzi ziba nyingi so ushanga ako tukatanga tuyabo gukora yusako nayo yabura mu ubutikirizangana so irizoba resolution yahendeye kugira ngo katugumizo mu Okwombeka youth center konka eminyeto ebe niyo yakora ki youth leaders center bazihereze youth leaders babe no bayombeka kandi babe no bagumza mu na project kurgahera atandike na hera hereza bamwe Abeebembezi b'eminyeto batugambira habirunge birabe biri ha youth center egi kandi basimaho narebo more ahabo kubabera mu biki murungi baza kuba no computers abana nibaza kushomeraho computers eco ni kimwe ekindi ntaza kuba ari memirimo abakuza kuba ni bakora mu computers eza bakuzirwaninga abo ni bafuna memirimo ecyakashatu ne tugita ni youth center ne tugita kugira ngo just mchirebe tuza kuba nitukirebera mu computer zone it's a communal thing ni kireta twe abaye batakubasa kugira ngo tukizane n'cya youth center bo abo bayembafa ibyabo nk'abantu kuko nka leaders turi gukora eminyeto ya Rwampara kugira ngo nyense umwana uryo mu Rwampara mwago kugira ngo bamutware za Kampala ninga zo kushashura sente nyingi nubwo twateka youth center ni basa gukora bazo babone training babone skills umwana ushanga itakuteka mu transport itakuza kuzahari ushange nawe yaganyirwamo kandi nyense ushange yabona umurimo ariko mangu youth leader akamuyambo umore yasimwe tubikira gisente na hat sente zituzuru so ni muyebaza ayobare kutubikira gisente because I don't expect kugira ngo kanye kunazkwasire n'abana doubt kero yamani mnonga batimye baza hona ibomore bare mnonga abakumumpikira bona munsi yimire bare kutubikira gisente zitu oyongera gumukoroti eminyeto ya district ya Rwampara yahigo kureka kujwanza intunguka hamwe n'ebyo butegetsi no kwende byaho naho district ya Rwampara kahereze eminyeto itako muri Nyihanga kandi ho barayombeka youth center no kugitandika youth center twine 25 million ikigenderwa cyayo no kutandika hose basic youth center zo okuwa hati aba executive twine offices twine ho kubashanga hati nibaza kutunga aho kubashanga ecya kabiri ebintu bibabere nibatwereza tuburaho kubitanka abayusi hati twaza kubona aho kubita twaza nkuko umuntu ayombeka bakajya ngo hati wabona ubutaho hati twabona ubutaho wabayusi so nibatekwa kuganyirwamo ne yabo tino ndijo kuza kugizamo ne yabo no kugiondekera kandi bagetenga gasha kwa Martin bya mukama